Neither John nor Peter came. Yaba John cyangwa Peter nta n'umwe waje. Neither tea nor coffee is available. Neither tea nor coffee is available. Nta cyayi cyangwa ikawa bihari. Neither tea nor coffee is available. Nta cyayi cyangwa ikawa bihari. Ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Uyu munsi none tugiye kwiga imikoresherezwe y'amagambo nka neither nor, neither or ndetse na whether or. Niba ukeneye kwihugura kuri rurimi rw'Icyongereza, twandikire kuri WhatsApp number ubona muri screen yawe. Dutangirire kuri neither nor. Neither nor ni ijambo dukoresha iyo turimo turahakana ibintu bibiri mu nteruro imwe. Examples: neither John nor Mary is here. Neither John nor Mary is here. Yaba John cyangwa Maria nta n'umwe uri hano. Neither my brother nor my sister lives here. Neither my brother nor my sister lives here. Yaba murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye nta n'umwe uba hano cyangwa se nta n'umwe utuye hano. Neither the teacher nor the students were ready. Neither the teacher nor students were ready. Yaba mwarimu cyangwa abanyeshuri nta n'umwe wari witeguye. Neither the phone nor the computer is working. Neither the phone nor the computer is working. Yaba telefoni cyangwa mudasobwa nta na kimwe kiri gukora. Neither Rwanda or Uganda was mentioned. Neither Rwanda nor Uganda was mentioned. Yaba u Rwanda cyangwa Uganda nta gihugu cyavuzwe. Urumva neza ko izo ngero zose tubonye zirimo zirahakana ibintu bibiri mu nteruro imwe. Neither nor with verbs. Neither nor ikoreshwa nanone turimo turahakana interuro ifite inshinga ebyiri. Ni ukuvuga iyo nteruro iba irimo inshinga ebyiri. Examples: I neither smoke nor drink. I neither smoke nor drink. Sinywa itabi kandi sinanywa n'inzoga. Ibyo bikorwa byombi nta na kimwe nkora. Example 2: She neither called nor texted me. She neither called nor texted me. Ntiyampamagaye kandi ntiyananyoherereje ubutumwa. Byose nta na kimwe yakoze. He neither apologized nor explained. He neither apologized nor explained. Ntiyasabye imbabazi kandi ntiyanasobanuye. Byose yabyanze nta na kimwe yakoze. They neither listened nor responded. They neither listened nor responded. Ntabwo bateze amatwi kandi ntibanasubije. Byose nta na kimwe bakoze, babyanze. We neither complained nor argued. We neither complained nor argued. Ntabwo twitotombye kandi ntitwigeze dutongana. Byose nta na kimwe twakoze. She neither smiled nor laughed. She neither smiled nor laughed. Ntiyasetse kandi ntiyamwenyuye. Byose nta na kimwe yakoze. Neither nor with adjectives. Noneho turebe ingero neither nor ikoreshwa iri kumwe n'ama adjectives. Examples: The movie was neither interesting nor funny. The movie was neither interesting nor funny. Filime ntiyari ishimishije kandi ntiyari isekeje. He is neither rich nor poor. He is neither rich nor poor. Ntabwo ari umukire kandi nta nubwo ari umukene. Ari hagati.
The test was neither easy nor difficult. The test was neither easy nor difficult. Ikizamini nticyari cyoroshye kandi nticyari gikomeye, cyari kiringaniye. The room was neither clean nor comfortable. The room was neither clean nor comfortable. Icyumba nticyari gifite isuku kandi nticyari cyiza cyo kubamo. Example 5. She is neither angry nor happy. She is neither angry nor happy. Ntabwo arakaye kandi ntabwo yishimye, arimo hagati. Uburyo bundi dukoresha neither nor with places. Dukoresha neither nor tuvuga ku hantu. Examples: I have been to neither Kigali nor Huye. I have been to neither Kigali nor Huye. I have been to neither Kigali nor Huye. Ntabwo nigeze njya i Kigali cyangwa i Huye. She lives in neither Rwanda nor Uganda. She lives neither Rwanda nor Uganda. Ntabwo aba mu Rwanda cyangwa mu Bugande. We visited neither Paris nor London. We visited neither Paris nor London. We visited neither Paris nor London. Ntabwo twasuye Paris cyangwa London. Neither nor in past. Noneho turebe uburyo neither nor ikoreshwa muri past. Examples: He neither called me nor visited me. He neither called me nor visited me. Ntiyampamagaye kandi ntiyansuye. Byose nta na kimwe yakoze. She neither studied nor practiced. She neither studied nor practiced. Ntiyize kandi ntiyanitoje. Byose nta na kimwe yakoze. They neither came nor apologized. They neither came nor apologized. Ntibaje kandi ntibanasabye n'imbabazi. Neither nor in the future. Noneho turebe uburyo neither nor ikoreshwa muri future. I will neither call nor text him. I will neither call nor text him. Sinzamuhamagara kandi sinzanamwoherereza ubutumwa. She will neither accept nor refuse the offer. She will neither accept nor refuse the offer. Ntazemera kandi ntazanga icyo cyifuzo. They will neither stop nor give up. They will neither stop nor give up. Ntibazahagarara kandi ntibazacika intege. They will neither stop nor give up. Ntibazahagarara kandi ntibazacika intege. Dukoresha either or iyo turimo turaha umuntu amahitamo abiri ngo ahitemo rimwe. Examples: You can either call me or send me a message. You can either call me or send me a message. Ushobora kumpamagara cyangwa ukanyoherereza ubutumwa. We can either stay at home or go out. We can either stay at home or go out. Dushobora kuguma mu rugo cyangwa tukajya hanze. Either John or Peter will help you. Either John or Peter will help you. John cyangwa Peter, umwe muri bo azagufasha. You can either study English or watch a movie. You can either study English or watch a movie. You can either study English or watch a movie. Ushobora kwiga Icyongereza cyangwa kureba filime. Urahitamo kimwe. Either we leave now or we will be late. Tugomba kugenda ubu cyangwa se tugakererwa.
whether or. Whether or. Dukoresha whether or iyo turimo turavuga yuko hagati y'ibintu bibiri ikintu kimwe aricyo gishobora kuba cyabaho, cyangwa se turimo turagaragaza amahitamo abiri. Examples: I don't know whether he is coming or not. I don't know whether he is coming or not. Sinzi niba aza cyangwa se ataza. I don't know whether to stay or leave. I don't know whether to stay or leave. Sinzi niba ngomba kuguma aha cyangwa se kugenda. She can't decide whether to study or work. She can't decide whether to study or work. Ntabwo ashobora gufata umwanzuro niba yiga cyangwa se akora. We have to decide whether to go or stay. We have to decide whether to go or stay. Tugomba gufata umwanzuro niba tugenda cyangwa se niba tuguma aha. He is wondering whether to accept or refuse. He is wondering whether to accept or refuse. Arimo kwibaza niba yemera cyangwa se yanga. I'm not sure whether to call him or text him. I'm not sure whether to call him or text him. Sinzi neza niba namuhamagara cyangwa namwoherereza ubutumwa. I'm not sure whether to call him or text him. Sinzi neza niba namuhamagara cyangwa namwoherereza ubutumwa. Dukoreshe whether or not. Whether or not. I don't know whether he will come or not. I don't know whether he will come or not. Sinzi niba azaza cyangwa se niba atazaza. Tell me whether you agree or not. Tell me whether you agree or not. Mbwira niba wemera cyangwa utemera. I don't care whether he likes me or not. I don't care whether he likes me or not. I don't care whether he likes me or not. Sinita kuba nkunda cyangwa se atankunda. We need to know whether is it true or not. We need to know whether is it true or not. Tugomba kumenya niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. He hasn't decided whether to go or not. He hasn't decided whether to go or not. Ntarafata umwanzuro wo kugenda cyangwa se kutagenda. I don't know whether he is telling the truth or lying. I don't know whether he is telling the truth or lying. Sinzi niba avuga ukuri cyangwa se abeshya. Thank you for watching this video. Like, share and comment.